Ke subjek physical education hadin bakari India kala pentrai kam ya ke national education policy kadai ke subjek ke badon kam ban penrong hapo ki school bat halor ke jingyo i bakani ke subjek kamrong ha ki school bat ki college kala penlong ya ke Meghalaya Physical Education and Sports Association MPESA ban lej ban wa jing tip na ke sarkar jella. Kini ke association ha kejing alam ke vice president ke Dr. Yadari Kawan, ubak Sunny B. Warjri u general secretary, bat ha kejing senran u advisor ubak Kerman Lang Yuria, kila lej pada kendu yau commissioner bat secretary ke Tenal Education u Vijay Kumar Mantri, hapo ke office Trai Kam Jong u ke badan ha additional secretariat. Hakani ke jing yok banyak kendu yok commissioner bat secretary kani ke association kala kendet bat dap dak jing lengo nomor bakatanan education ke klem syem ya kani ke subjek kum kawai ni ke subjek ki badon kam ban ai jing hikai syaki kena bat ki samla puli. Habakran sigilat pathai kubor ubak sani ulapan pau baka jing kendu bat commissioner bat secretary kalong ke basngu tenan nomor bagila yok ban pensngau ya sibun ki jing e ke baki mat ya ke ban nakal yang commissioner ru ulakular bon syem khia. Nakaliang jungi hakajing kendu new commissioner bab secretary jongka education department usa Vijay Mantri IAS hendai habang ilai kendu kalong ka bos tenat ba hendai habang ilai kendu kebengi yo jing tip na kini kadai kalong ka batmai hakmat jong tip ai fang kani ka physical education nomor ba kini gi officer ki batrai hapo education department imat ki klama jing tip yo te onang ilai kendu ula long thamai ngai syong kumba sikenta tam badu tinggal persngo ki jing ya ki khana ki bapas ya kani ke physical education te ula kali ngi kan nungut balapas ngi labu ars pa san tam ki balapas te ki klem jam gan te ngi lapen isu ki don hakitu ki school ki ba thung da ki BA BSc MA ngi pen ngi lapen sko te wong sele ke badan kam te ngi shania ke bon sele ngi persngo ba kini ke jingle ke jing simkhya ke jong kalong ke job kan hakani ke jing sedang ke jing ya kendu ningkong jongi badu kalong ke jing ka basutanat bat ke ba sungyo mensiem hangi we pe we ai ba kini ke jing tre jongi kumga association ngai khubleru i ba Kerman Yuria ibalong advisor jongi ibla simkhya nakapor sakapor ban penyarap ingi ki balapa ke physical education ban poi hadu kani kathong bangenyo banyakaran persya badu commissioner but secretary jongka education department ngila dap ana kapor ngilapan giles ngilayo kiles ngilai ada khlemdan ka jingtho akiles ngimnur hi ban batai start te long sokoweru katkum ka revision of pay ngiyo ban puli ngitep bakadan ka post ka jongi hendrai kas nakaliang ka sarkar ngikirpat nakaliang ka asyan bakan le no khamkloi haka post ka bede ka inspector of physical training haman ki DSEO man barok ki district bat ka way hak drill com drawing master ki higher secondary school haki UP school bade bandan katkum ka ROP revision of pay 2018 te ngi babun ki school menta kim padan tengi ngibu jing keliru ya commissioner ba bale ya ka subject health education and physical education sim lapel menu besim ya kata ka subject uru nakaliang jong uru umdan jiktep ya syafang kata bad ngila pesusu yu ba ki contents ki badan health and physical education kadai ka contents ka jong ki tu ki bapuli ka physical education te menta menu bensim ya kata pan ki song ha ki school menu ba ki school ki ai ne kino hikai ki bakum no hendai kalalong ka bakla kan te shanu kalau we ki khna pai ka national game menta kanwan ngi kum ki Meghalaya Physical Education and Sport Association ngi ko aban sedang na school ngi sayo ki khna ki badan talent kumbang catch them young watch them grow habang ngin hape ki nado wedang khna grassroots te rang ilayo ngi khna ki badan talent ngin sa ki coach kan ki badan hati ha sports department ki coach ki sa train bah kan ki Hakoi perkaliang ulapan pau ke jing saudiau namar ban nakapor sakapor ki jupha ya ki sithi saki officer ka Tenal education hendai ke basngu sipat kalong makini ki sithi kimpoi satya show commissioner but secretary but dan jing tip syai ki poiru kadawi kalong ba ram maki kintre bentre lang de ko jinjar am deng niru nakaliang ka asun nakapor sakapor ngili ban buat di jing tip dai don ki anda kala poi ki sithi tungin tip sunu bakan da hapan poi sunu kata ka sithi deng issue abitan ki reply kideng katu kami ki reply de ki baya kumongong menya ba ki reply ki tentang ki long ki post ki ba ki apa ni ki BA BSc pass de ki don katu kami haba ngi ba da kimle
yang susi am kun ka association hari bubun ki samla ibadan hakani ka grup association ngimpa ben mi samadan banya penkelumar kan rengiwan ka bajai jai deka sarkar ka de maskap kan kumbo konrat lakular ben permi ni ki pos nyu na pedang ki news pak teli de ni kermen kan bakandal lang ka pos ni hendak kan saj ma kumasi spa ne ka ai na ki lai spa ut ka la pas de si spa ut kala de ki bentoy ka pakau kan na mentaki pon samla Habatin, pej bahagi Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon Kashab plus F mentakasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.